Bakwethu siyathokoza ukuba nasidibani njalo uhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule. Siyabonga ukuthi sesingenile umnyaka omutsha, umnyaka ka2023 singabaphilileyo senzela namhlophe athenke ubana uJehova usenzele umusa. Ngikhamba ke labafundisi bami ababili amajaha kompofu ngizabanika ithuba lokubana basamukele basibingelele njalo. Bafundisi. Salibonani balaleli, okhulumayo ngumfundisi umpofu CK. Siyalamukela kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Salibonani balaleli. Siyalamukela njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Sengathi inkosi ingaba lathi nxa sifunda okunye ngoJesu. Siyabonga. Siyabonga bafundisi. Umnyaka omutsha. Siyabonga mfundisi. Siyabonga inkosi. Konjani emakhaya? Hayi, emakhaya kusaphiliwe. Sibonga lezulu sesilalo. Kakhulu mfundisi. Lamhla sixoxa ngendaba emnandi kakhulu balaleli. Indaba yezimuli. Sikhangele umtshado lemuli. Abafundisi bazasincedisa bana sikhangele indaba eqhakathekileyo lemqoka ephambi kwethu lamhlanje. Kodwa singakayikhangeli indaba yekelani mphinde inombolo zocingo u0718444196 kasithintane khona lapho. Ungaba lombuzo, ngaba lokwengeza loba yini ofuna ubana sixoxe sindawonye siza kuxoxa khona lapho. Njalo mphinde ukuthi kulogwalo esilupha mahala, ugwalo olutlona Steps to Christ ngesilungu, ngesindebele izinyathelo eziya kuKristu. Bafundisi, asikhangeleni ke indaba yomtshado ngomnyaka omutsha. Siqala kakutsha kamnandi. Kakhulu. Wona umtshado lo esikhuluma ngawo wasungulwa njani ngubani? Ake sibeke nisekelo khona. Siyabonga mfundisi. Sizafunda eBhayibhelini encwadini kaExodus isahluko sesibili. Sizakhangela ikakhulu ivesi lingelika 18. Ngifuna ukuthi ngicabanga ukuthi ufuna ukuthi uGenesis. uGenesis sorry. Ngiyabonga mfundisi. uGenesis ngo2 ivesi ngelika 18. iBhayibheli lithi lona ke inkosi uNkulunkulu yasisithi kakulunganga ukuba umuntu ahlale yedwa. Ngiza kumenzela onjengaye ukuba amsize. So nxa silalele lapha okwakuqala sibona ukuthi obuya lengqondo yokusungula indaba le nguNkulunkulu. Elenjongo ezimbili nxa silalele kuhle evesini lesifundileyo. Injongo yakuqala yikukhipha umuntu isizungu. Ngoba phakathi kwezidalwa zonke ayezidalile sasingekho isidalwa esasifanana lomuntu. So ke uNkulunkulu nxa esungula umtshado lapha ujonge ukukhipha isizungu ikakhulu kuAdam. Okwesibili ke njengoba iBhayibheli isikhulumile laphana ke kusobala ukubana ke umuntu laye wayedinga umsizi. So nxa uNkulunkulu esungula umtshado esenzela uAdam umuntu onjengaye wayedinga umuntu ozamsiza kuko konke ayekwenza. Siyabonga mfundisi. Engxenye singa abalaleli nxa belalele abanye bangabuza bafundisi ukuthi abanye abantu bathi mina kangila sizungu ngiyenelisa ukuthi ngihlale. Banenge abantu abatsho njalo ukuthi hayi mina kangikudingi khona ukuthi ngitshade. Kulezi izathu eziningi. Kunjalo. Singabancedisa njani abantu kuleso simo? Okay. Siyabonga ngumbuzo omuhle lo ikakhulu ensukwini zalamhlanje. Engcene singawuphendula ngokulandela inkulumo kaJesu. uJesu akhuluma khona ngokubizwa kuthiwa yi-celibacy. Ukuthi kulabanye abantu abakhetha ukuthi bangathathi ngenxa yombuso kaNkulunkulu kumbe bangatshadi ngenxa yombuso kaNkulunkulu. Kube sokusiba labanye ababanjalo. Mhlawumbe eBhayibhelini kulabanye abantu okuthiwa ngabatheno ababanjalo ngokuba ngabatheno besenziwa ngabantu ikakhulu abantu ababephila ezigodlweni zamakhosi babetheno. So abantu abanjalo babengathathi. Bese kusiba labanye abathi hayi mina vele angizwa kusitsho nginjalo ngazalwa nginjalo. So esingakucebisa lapha ukuthi into le ifuna ukunanzelelwa kuhle kakhulu ngoba abanengi bathi bakuphiwe kona bengakuphiwanga. So esikugcizelela lapha ukuthi abantu abanengi abadaliweyo vele kufanele bathathe.
kodwa kungenzakala babe khona abalutshwane abasemaqenjini onala amathathu. Kodwa kumele ukuthi umuntu athi nxa ekhetha lokho abe leqiniso ukuthi kasoze agcine ezigwenxa futhi sokuphambili. Ngoba sasizwe abanye besithi mina vele angiphiwanga, kodwa umuntu egcine ephila impilo engahlambulukanga. So kuyingozi kakhulu ukuthi umuntu ethi ngikuphiwe lokho ukuthi ngingajadi yena engakuphiwanga. So kufuna ukuthi umuntu akucabangisise kuhle engakangeni uko, but uNkulunkulu injongo yakhe ukuthi iningi lezidalwa zakhe zichade zingene emtshadweni. Mfundisi ngiyabona khonapho uyakuthinta ukuthi kulemizwa kakhulu eyabekwa uNkulunkulu nxa kwakuthiwa khona wadalwa wesilisa lowesifazane bafundisi. Kanti kulemizwa kunjalo. Nxa leyo mizwa ingamthumi umuntu akalahluphi. Kanti ke umelanga amanzi asithi awanathelene nengomanga. Engadingi. Kodwa laba bomileyo kanathe ngokusemthethweni. Angajontshi amanzi. Yebo. Kanathe sibili anathe ngokusecebeni likaNkulunkulu. Njengoba nake esikhulumile la. Hayi kasidluleni singahlali kakhulu. Ngiyazi ukuthi ingakhatshana. Nxa sikhangela singalandisa singakubona njani uNkulunkulu wakwenza njani lokho esikhuluma ngakho umtshado. Siyabonga. Sikhangela uGenesis 2 ivesi ngu21 khona phana sisehla. Uvesi 21 uthi inkosi uNkulunkulu yalalisa uAdam ubuthongo obujulileyo. Yasithatha olunye lwezimbambo zakhe. Yabivala lapho eyayikhiphe khona. Yabisisenza owesifazana ngalolo bambo eyayiluthethe. So lapha uJehova uyikhulume kuhle lapha umfundisi wami ukuthi uThixo wathi yena umuntu selesizungu ngeke ngimenzele umsisi. Wasethatha uAdam ke wamlalisa ubuthongo obujule. iBhayibheli esikhithi deep sleep. So esenze njalo wakhipha ubambo olulodwa kuAdam. Esekhiphe lolu bambo wathatha lolu bambo wasesenza owesifazana. Yiko lapho uAdam ke athi ephapha makhono wesifazana esenziwe. Wathi lo lubambo lwami inyama yenyama yami uza kubizwa kuthiwe ngowesifazana. So lapha kulezinto ezimbalwa esizifundayo. Okwakuqala ukuthi vele umtshado isisusa sawo uNkulunkulu, umnikazi wawo uNkulunkulu. Okwesibili kuza kuvela futhi sokuphambili, kodwa sinanzelele ukuthi uEva ubambo lokwenza uEva kaluthathwanga ngaphansi konyawo lukaAdam, njalo kaluthathwanga phezulu kwekhanda lakhe, kodwa lathathwa phakathi la phakathi. Khonokho kuqathekile siza kuthinta kakhulu nxa sisithinta ubudlelwano babantu abachadileyo emtshadweni. Ungakadluli mfundisi ake sithi uNkulunkulu ngabe wabumba uEva njengoba wabumba uAdam. Kwakuzaba lomahluko bani? Kwakuzaba lomahluko ngoba iBhayibheli lithi nxa sebechadile kaba sebabili kodwa sebemunye. Kodwa khona ukuthi owesifazana wathathwa endodeni kutshengisa ukuthi laba bantu banjani bamunye, ubudlelwano babo buseduze kangaka. Ngezinye indlela kuthi ukuthi nxa indoda sithethe umfazi olimaza umfazi ulimaza indoda, ngoba umfazi ingcenye yendoda. Abantu laba bamunye ngecebo likaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. Nxa sikhangela ke ngobulili mfundisi ke kulabanye kade sabathi bona hayi indoda singathathi indoda umfazi athatha indoda. iBhayibheli lithi iBhayibheli lithi lona lapha mfundisi wami kuGenesis 1 sizakhangela from ivesi ngelika 26 size siye kuma kwelika 28 nizafunda lapha. Ithi yona ke uNkulunkulu wasesithi asenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezulu kwenhlanzi zolwandle laphezulu kwenyoni zaphezulu lezifuyo lenyamazana zonke zomhlaba lako konke okuhuquzelayo emhlabeni. uNkulunkulu wasemdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu owesilisa lowesifazane. Ungayithanga ufitshane ngenxa yesikhathi ukuthi so ke sinanzelela lapha ukuthi uNkulunkulu nxa esungula vele umuntu ngokwecebo lezulu ngokwecebo lakhe udala owesilisa lowesifazane. Kuyinjongo yokuthi abazangena emtshadweni kumele kube ngowesilisa lowesifazane. So ke njengoba ke nguye wasungulayo usinika isibonelo esihle sokubana ke umtshado kumele kungene umuntu wesilisa lowesifazane, yibo abangena emtshadweni. Ngenye indlela ngokwecebo leBhayibheli, ngeBhayibheli ngumuntu wesilisa lowesifazane. Wesilisa kumbe wesifazana lowesifazana. Kunjalo ivesi ngu28 ithi ikhuluma ukuthi wababusisa. Wasesithi zalani lande ligcwalise umhlaba. Njengoba ke sikhuluma lapha mfundisi uzabona ukuthi
Njengoba ke kulezi insuku besithi umuntu angamthatha ongowesilisa athathe owesilisa kulokuzalana yini akukho, owesifazana angamthatha owesifazana yini ukuzalana akukho. So icebo lezulu lihle ligcwaliseke njengoba ke linjalo. Lokuthi mfundisi singakukhangela nje ngendlela elula yokuthi lanxa ungakhangela engxesithi thina ufica amathambo abantu. Yebo. Amathambo indlela enziwa ngayo owesilisa lowesifazana kafanani. Kunjalo mfundisi. Umama kumele athwale umuntu. Yebo. Ubaba ngazukhuleke kangakanani angamthwala umuntu. Ingazali umzimba ngazange wenza ukuthi kawuthwala umuntu. Yeah. Imvelo vele iyakwazi. Xa ungakhangela zonke nje izidalwa imbizi inyamazana vele zadalwa ngobulilo obunjalo uthi kule nyamazana ezinduna. Inyamazana ezisikazi kuvele into esemvelweni kaThixo ecacileyo. Nxa kudinga ukuthi sibuyele sizayibuyelela kodwa mbonani kuhle bafundisi ukuthi ucacise. Nxa sikhuluma ngesifungo somtchado singathini? Siyabo. Sikhangela kuMateyu 19 ivesi 5 lo 6. IBhayibhili lithi yona wasesithi ngaleso sizatho indoda iza kuchiya uyise lo nina iye kunamathela kumkayo. Laba babili babe nyamanye. Ngakho ke laba ababili kabasebabili kodwa sebemunye. Ngakho lokhu uNkulunkulu akuhlanganisileyo kakungabi khona okwehlukanisayo. So lapha sifunda ukuthi izifungo zomtchado izifungo ezingcwele. Yizifungo ezingeke zaqanyulwa abantu besaphila kumbe yikho iBhayibhili sithi yona okuhlanganiswe uNkulunkulu kakungabi khona okunjani okwehlukanisayo. So yikho ke ngitho lasemtchadweni abantu bathi size sehlukaniswe yikufa. So uNkulunkulu ukhangele ukuthi nxa umuntu engena emtchadweni ungena esazi ukuthi uNkulunkulu ukwehlukana kakufuni ngoba yisifungo esingcwele. Yikho sithi na size sehlukaniswe yikufa. IBhayibhili ungayifunda usehla iyakhuluma ukuthi nxa kube lesizathu sobufebe phakathi abantu bangehlukana. Yiso sodwa isizathu esingavunwa liBhayibhili esobufebe. Kodwa la nxa kunjalo even omunye esefebile kuyakhuthazwa futhi ukuthi nxa kuvuma kungaba lokuxolelana ukwenza ukuthi kubalekele ukwehlukana. Mfundisi ngingakaki uCK isikhathi siyagijima kodwa ngifuna ukuthi ngithi mina kuwe ungayelula njani indaba yokuthi lamhlanje omunye bachadile omunye useMozambique omunye useMalawi. Siyabo. Khonapho kuyangena yini ubenqeka kungena? Kuyangena. Ikakhulu singakunanzelela ukuthi okwabangela ukuthi isono singene emhlabeni kuyini. Siyakhumbula ukuthi uEva lo Adam babetshela ukuthi kabahlale njani ndawonye. Kodwa uEva simbone esuka kwangena isono. So icebo likaNkulunkulu ukuthi abantu abachadileyo kabahlale ndawonye. Ukwenza ukuthi kungabi lokunika ithuba ukuthi uSathana angenele ugcine ungena isono. So uNkulunkulu ukhuthaza ukuthi nxa sichadile sihlale ndawonye sibe yimulinye kulokuthi omunye abele omunye abele kuyabangela kuyavula iminyango yokuthi uSathana angenele khonoko. Engxenye sengalinika lonke bafundisa ukuthi nxa engxenye sizayilanda leyo kwehlukana. Kodwa ngamafitshane kuyini kanti okusuka kufike ngoba nxa abantu bethandana lapha kuyintombi lejaha sasibona uthando luvutha kubizwana ngamagama amnandi. Ngamagama amnandi kanti kuyabe kuyini okungena la kulesidina kulani. Ya kulezi zathu ezimbalwa ezibaliswayo ngabakhangela ezemtchado. Kodwa ke abanye bathi kuya engxenye abanye baxatshaniswa izindaba zemali ezemnotho kulezi zinto eziningi. Kodwa nxa singakukhangela kahle uthando lungaba khona luyagabhela zonke lezo izinto kuyaphileka sibili umtchado ube mnandi ubunandi bakhona bukhwele abantu nxa belokho behlala ndawonye iminyaka isanda bukhwele bungehle. Okunye kwakhona kubangelwa ukuthi abantu bangayekele ukuhloniphana. Omunye azehlisa akwazi ukuthi lo ngubani khona okuyadala umehluko ikakhulu emtchadweni. Sufike lapho esiyakhona wathi uyiqedile ukuthi so siyaphathana njani abantu emtchadweni ngoba kwesinye isikhathi ikho kubangela khona ke sikhuluma ngakho. Siyabonga mfundisi. Ukuthi abantu sitshone sesithokoza sisithini sebesithokoza phela labo befunga bephezulu bele kodwa nxa sekusebetshelana onqala bobani sesizibuza ukuthi lo khanade sikubona kuhle sokuyena kumele baphathane njani mfundisi ukuze kube mnandi njalo. Ngiyabonga mfundisi ngizakwendalela ngevesi lapha etholakala kwabase-Efesu 5 ivesi ngelika 21 ithi yona ke zehliseleni ngaphansi omunye komunye
ngenxa yokuhlonipha uKristu. Ungananzelela amabala asetshenzisiweyo lapha ke kayibandlululi ukuthi wesifazana kumbe wesilisa. Kodwa ithi lina lobabili elisemtshadweni zehliseleni ngaphansi komunye lomunye. Khonokho singakunanzelela ikakhulu emtshadweni kuyagcina uthando. Abantu behlukene kungaba khona ukwehlukana kwembono, but nxa kukhona ukuzehlisa omunye komunye uthando siyatshelana sibili lanxa imbono ehlukene kodwa ngizehlisa kumama laye umama azehlise kimi sigcina siphuma lento eyodwa sivumelana. Ufake phansi mfundisi ngikuzwe kuhle khona beza kuzwa kuhle abalaleli ukuthi ngizama ukuthi sidinga isibonelelo lesilula. Antu yakwazi ukuthi thina kwesisikhathi awufike ngake ngahamba emakhaya ngathola umama uyazi basebenza nzima. Umama ahamba ekotshoza emgodini ngale avele kulimeni thini uthola ukuthi bahlala. Bahlalo babo mama sebenza gige nxa kusegigwa ngathi kungakabi lezigayo liyakwazi umsebenzi emakhaya kakhulu mfundisi. So ngizama ukuthi akukulethe phansi ukuthi khona ukuzehlisa komunye kutshoni nxa sikufaka sibili esikweni lethu. Alright. Ngoba esikweni lethu kwesikhathi baba ukuthi asukume abantu mama la lapha nse udiniwe uba indunu uba indunu ehlaleni sakhe. Ngizama ukuthi khona ukena sikubambe masinyane. Nxa sikhuluma ngokuzehlisa ivesi esiqale ngayo vele ithe uNkulunkulu wamenzela umsizi. Kusitsho ukuthi kuko konke esikwenzayo kumele sibe lokusizana. Nxa uzehlisa komunye kuba lozwelo. Ukubana ke ungaze wamnyekela athwale nzima athwala amagabha avuzayo wena ukhona. Usuyamncedisa lapho ukuvuma khona umncedise ukwenzela ukuthi njengoba la echone ethwele nzima esebenza ungamnyekele sifa yedwa lawo umncedisa lapho kumele umncedise khona ngoba la uyadinwa njengomuntu. Kuqondileni mfundisi ukuthi sithi thina yibani izichaka omunye komunye. Lelo yilo ibala eliqondile mfundisi kakhulu kubeke kuhle. Libe yisebenzi omunye komunye. Likhatshana ngikhatshile lami ngimkhatshile yes. Akulo umela ahlale athi ahlale umyedubeka. Uyibeke kuhle mfundisi. Athi abantu kathese emsebenzini lapho esebenza khona abanye singobaba singo-T-boy kwabanye obaba. Kodwa ke nxa sengifika ngekhaya sengisehluleke ukuthi ngenzele umkami iti. Anjabonayo. Kuze kwehlulela nxa segula. Anjabonayo. So mbonani khona ukhana ngokunye okuyizinto okungaba semasikweni ethu okumele sifunde ukuthi kakukwenzi ukuthi wehluka ngubaba. Right. Akukwenzi wehluka ngubaba. Engxenye sengiyise ingakamunyisi. Sithini lapha Mpofu? Engxenye okunye engakungezelela laphana okungumuthi okugcina umtshado yikuthethelelana. Kunjani? Kwaba seFesu 4 verse 32. IBhayibheli lithi kumele sithethelane njengoKristu wasithethelelayo. Vele ekuphileni kwethu sizaphambanisana. So kumele ukuthi munye ngamunye wethu azimisele ukwenze njani ukuxolela. Bese siya phambili futhi laphana sikhangele ngomlando wamadoda. uEfesu 5 ngizafunda lapha uverse 25 kodwa singayifunda siyefika ku28 emakhaya 8. Ithi yona madoda thandana omkenu njengoKristu owathanda ibandla waze wazinikela ngenxa yakhe. So lapha sesibona ke sesibuyele endaweni yethu liyani yokuthi uEva kathathwa ngaphansi konyawo kazange athathwe futhi ekhanda lika Adam kodwa kuthiwa wathathwa phakathi la phakathi kusithi ukuthi abantu laba babe belingana kodwa belama roles anjani ehlukeneyo. Kwakungamelanga ukuthi uAdam anyathele uEva ngaphi ngaphansi angamenzi isicapha sakhe. Kwakungamelanga futhi ukuthi uEva yena abe ngaphezulu kabani kaAdam kodwa yikho wathathwa ngaphesenta. So ubaba ulomlando kuba yinhloko yomfazi ngekhaya kodwa ubuhloko bakhe ayisibo lobuyani bokuthi agqilaze umama. So ke kwakhulunywa lapha ubuhloko bakhe ukuthi athande ulomlando kwenze njani ukuthanda njengoJesu wathanda ibandla waze walifela esiphambanweni. So kutshengisa ukuthi ubaba njengenhloko kumele athande umama amvikele amncedise ngakho konke azazimisele ukulimala ngenxa yakhe. Yibo ubuhloko obukhulunywa ngabo hathi obokuncindezela lokulimaza. Bengithi uzathi ufike mfundisi ukuthi angazi mbukhona uzabuye ukuthi ubuthungameli. Yes, nguye umthungameli wangekhaya lapha ubaba. Yes. Ngoba akula nto engahamba ungela mthungameli. Ubaba kumele athungameli. Ngoba ubaba wesikhathi abengakwazi ukuthi athungameli. Yes. Umama aqine sengasawathenzeni. Yes. Lokuthi kuyakhulekwa ntambama ubaba uphonga uhlالele ekhoneni lakhe ngathi azithulele umama amasikhuleke nini asenzeni lokhu baba engathathi indawo yakhe. Ngibone ngani into ichasisa iqhakathekile kubalaleli ukuthi lo ulendima yakhe ulomlando wakhe. Yes. Ulendima yakhe kumele ayihlakule. Sike omama balendima bani?
Siyabonga mfundisi. Yeah. Nxa ungakhangela kwabase Efesu khona phana ngu5 ivesi ngelika 22 siya kwelika 24. Indima yabo mama ibekwa icace khona phana ngizawafunda masinyana amavesi wona lawa. Ithi njengokuba ibandla lizehlisele ngaphansi kukaKristu ngokunjalo labafazi kabazehlisele ngaphansi kwamadoda abo ezintweni zonke. So ke umlando wakamama ikuzehlisa kubaba. Kungakhathalekile ukuthi kulezi insuku umama angaba ngofundileyo. Kodwa ke kabe kwazi ukuthi nxa sokungekhaya inhloko yangekhaya ngubaba. Umngakhe. Okunye ngikukhumbulayo okuyindatshana okuxoxwayo mfundisi kuthiwa ubaba wayejayela ukuthi nxa ekhuluma ngezelele okungumntwana kwezwakala kusithi baba wena uyaphosisa wena kuthiwa umama wathi dlwana wena mntwana tula ubaba kaphosisi kuliqiniso akukhulumayo khonoko kwakuyikuzama ukumphakamisa ubaba lanxa waye engezelela isawudo ukuthi angaze amuyehlisa phakathi kwabantu. So ke uyabemakha embumba nxa ezehlisa umama wakha umngakhe ukuthi abe yindoda phakathi kwabanye obaba. Ake sihle sibambe mfundisi isikhathi sesiphela. Umama uhola imali eningi kulobaba ubaba kasebenzi noma ngiyosebenzayo. Kubanjwa njani uzehlisa njani phela lapha isinke esidliwa lapha singumama konke lapha ngumama wenza konke. Khonapho kumanjani? Khonapho njengoba ke sisithi iBhayibheli lithi ukuthi bazehlise kubomngabo. Uyabuya eholile umama enxenye ubaba engalethanga lutho afika ayibeke etafuleni athi baba nansi inzuzo yethu yangekhaya. Asincedisane ke ukuthi sihlele lapha ukuthi sizasebenza njani. Kodwa lanxa kunjalo mfundisi siyasibakhuthaza obaba ukuthi kangabi ngubaba kuphela ngoba ukuba umthungameli kumele uthungamele kuko konke. Kodwa ke nxa sokwenzakele ngaleyo ndlela umama sokumele azehlise kumngakhe amnike indawo yakhe lanxa enguyoletha isinkwa. Siyabonga ngithemba lo Buza ngena la ukuthi kuyinto ehluphayo. Kodwa ubaba kabaqini. Ubaba kabaqini ekudingeleni imuli zabo basele. Bayikusela indoda kayiyeselela imuli. Kodwa uthi ngaze yaphuma ehlalweni sakhe. Kunjalo. Idloko ezithukutuku zayo. Bafundisi isikhathi sesingani sesifuna ukuphela. Engingakutsho lapha ngilethemba lokuthi kuningi kade singakutsho. Kunjalo. Kodwa ngamafitshane nxa sigoqa lindaba sikukhangelayo kuze kube mnandi ngamafitshane nje. Okwenza ukuthi umtshado la nxa kule siyakwazi kuningi okuhluphayo. Kodwa kuyini abantu abachadileyo abangakwenza ukuthi umtshado wabo uhlale umnandi njalo. Baze babe ngogugu lokhulu baluphale bendawonye. Isifungo ukukhuluma ngaso mfundisi ukuthi siyahlukaniswa yikufa. Abanye babona ngani kunzima. Ngamafitshane singathini? Nceda abantu. Ngamafitshane mfundisi kwaba seKorinte 13 verse 1 lo 8 igcizelela ukuthi uthando luyedlula izinto zonke. Luyakunika ukubekezela, luyakunika ukuzehlisa, luyakunika ukunanzelela ukuthi omunye wami ubuthakathaka ngapi bese ngimncedisa. So kungaba nothando kuyaba mnandi ekhaya. Siyabonga uHubo 127 verse 1 siya ku3 ithi ukuze umtshado uqine kumele wakhelwe kuThixo oyisisekelo seqiniso. Nguye ongayenza ukuthi inhliziyo ezimbili zihlangane zenhlisa ukuphila zonke ize zehlukaniswe yikufa. Balaleli yindaba esegudwini sizama ukuyichuka kodwa liyayibona ukuthi inkulu indala. Kodwa siyakhuthaza abashadileyo kasiphileni ngoxolo, kasiphileni ngothando, ngokuzwelana lokuncedisana. Kungabi ukubambana ngamandla kumbe ukuthi uqhudele ikhulu ngubani. Umlimi alibusise ngemakhaya. Siyabonga ubana sibe lethuba elihle kulolu hlelo. Asidibane njalo kuvikelizayo ngesikhathi esifananayo endaweni efananayo. Siyabonga. Inkosi libusise.